Kesorkar Megalia kalawanra da katenat petngor bante lakam ki dor ki mur jong ki dawai dashin kenang ban yarap ki patba ban tipsha ki dor dawai dashin ban lat nakajing shem kabu jong ki farmasi bat ki dukan di dawai hayau hahan. Ya kani katenat te lakam lakhot da kerteng Megalia State Price Monitoring and Resource Unit. Ban penbena patba ya kani katenat trekam da kesorkar bante lakam ki dor dawai lapenlong ya kajing yalang Parmasahi Dam ha ampati Southwest Garo Hills ha ka khanriu tarik rempang. Ha kani kajing yalang pensyai patba la keren u YW Moment ADC kumukongsan u balakan tu ki patba banlong ki bahusiar bana pet benia ya ki dor ki murjung ki dawai haba ki thit na yau nahan. Ula ong ru balada ki lap baki don ki dukan ki bade ya ki dawai palat ya ka dor balatho ha kajing sop ki de ban pentip shi ki bor district klam kanu kajing ting jing siir. Ulong balapan kubor hakinong trei joka National Pharmaceutical Pricing Authority NPPA but State Drugs Controller ban petngor. Kipat ba kila ban ud ikijing baki yakendo lengba kiat.